Napdian subhaya phi shau pernia ha sherhen sasisien. Ha kanika sien menta ngin walam shaphi yaga kerteng jong ki speaker jong ka Meghalaya Legislative Assembly nado ka basdang hado usnem arjar arpulai. Haka First Assembly kebala long house nem kat kandai spa nyau puar, bat kebala kut hadus nem kat kandai spa nyau pupra, uba RS Lingdo, ulalong speaker beningkong jong ka Meghalaya Legislative Assembly. Haka Second Assembly kebala long house nem kat kandai spa nyau pupra, bat kebala kut house nem kat kandai spa prapulai, uba WCM Yong ulalong speaker jong ka Assembly. Haka Third Assembly kata hapdeng kesnem kat kandai spa prapulai hadu kesnem kat kandai spa prapupra uba iki maulong ulalong speaker hapo ka Meghalaya Legislative Assembly. Haka Fourth Assembly kata hapdeng kesnem kat kandai spa prapupra hadu kesnem kat kandai spa kandai pulai kiladon ngot ki speaker jong ka Meghalaya Legislative Assembly. Bat kita kilong uba PG Marbanyang, bat uba PR Kendia. Dairu ha kanika Fourth Assembly bala pentri kam ningkong ya ke President Rule hapo Meghalaya. Haka Fifth Assembly pat kata hapdeng kesnem kat kandai spa kandai pulai hadu kesnem kat kandai spa kandai pupra kiladon ngot ki speaker jong ka Meghalaya Legislative Assembly kata uba JD Rembai bat Monindra Rawa. Haka Sixth Assembly kata hapdeng kesnem kat kandai spa kandai pupra hado usnem hajar lai hang niru kiladon ngot ki speaker kata uba iki maulong bat idi marak. Haka Seventh Assembly kata hapdeng kesnem hajar lai hado kesnem hajar pra speaker ulalong dau danggo. Haka Eighth Assembly kata hapdeng kesnem hajar pra hadu usnem hajar khatlai hang niru kiladon ngot ki speaker jong ka Meghalaya Legislative Assembly. Kita uba Bindo Lanong bat uba Charles Pongrop. Dairu haka nike Eighth Assembly belawan biang ka President Rule haka jelah. Haka Ninth Assembly kata hapdeng kesnem hajar khatlai hado hajar khat pra iti mondal ulalong speaker jong ka Meghalaya Legislative Assembly. Haka Tenth Assembly kata hapdeng kesnem hajar khat pra hado kesnem hajar arpulai kiladon ngot ki speaker kata Dr. Don Kupar Roy bat uba Medba Lingdo. Haka 11 Assembly pat kebala sedang haka senem hajar arpulai bat kebankut haus nem hajar arpupra ngai hapi kinong pej banwat speaker jong kayeng dorbar thawan kajela Meghalaya.